Hoofnuus vanaand, persona non grata, Ebrahim Rasool sal 'n deeglike verslag vir president Cyril Ramaphosa moet skryf. Teenstrydighede in Kelly Smith se getuienis kom aan die lig in die Jocelyn Smith verhoor. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus op S3. President Cyril Ramaphosa sê hy wag vir 'n deeglike verslag van Suid-Afrika se uitgeskopte ambassadeur in die VSA oor die gebeure wat tot sy ontslag gelei het. Ebrahim Rasool is Vrydag deur die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, as persona non grata verklaar. Sy diplomatieke immuniteit en voordele is vandag opgeskort. Hy is tot Vrydag tyd gegee om Amerika te verlaat. Dit het gevolg nadat Rasool president Donald Trump tydens 'n webinar daarvan beskuldig het dat hy 'n beweging van wit heersigtiges lei. Volgens Ramaphosa het die Trump-administrasie hulle amptelik van Rasool se uitsetting verwittig. Hy het egter die versekering gegee dat dit nie beteken dat Suid-Afrika en die VSA nou vyande is nie. We are continuing to engage with them, and as it is now, a great deal of progress had been made by our ambassador in straightening out the path to ensure that there is meaningful engagement at the diplomatic level. So this is a hiccup that we are working on straightening out. So we are not being blue-ticked. We cannot be blue-ticked because we are such an important player to the United States of America, as they are an important player to South Africa. Ramaphosa sê hy verwag die verslag van Rasool sodra hy terug is in die land. Amerika se optrede teen die ambassadeur is die jongste in 'n reeks voorvalle wat betrekkings tussen die VSA en Suid-Afrika versier het. Trump het vroeër alle hulp aan Suid-Afrika afgesny oor die bekragtiging van die onteilingswet. Ebrahim Rasool will be coming back soon as the US State Department has ruled that he is no longer acceptable in the US. Die president het verwys na sy uitnodiging aan die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, om Suid-Afrika te besoek. President Zelensky is due to come to South Africa soon, and we are looking forward to welcoming him. Now, our objective in bringing President Zelensky here, or responding to his request that he should come, is that we want to enforce the message of peace. We want to advance that objective. We've been saying the only way to resolve the Ukraine-Russia conflict is through peaceful means. Oor die situasie in die Demokratiese Republiek die Kongo, sê die president hulle hou die ontwikkelings fyn dop. Negotiations must now ensue between the key role players, the DRC, Rwanda, M23, and a number of other non-state actors. President Ramaphosa het ook toegegee dat die regering gefouteer het deur nie 30 jaar gelede vroeë kinderontwikkeling in te stel nie. Hy het afgevaardigdes by die Banapele vroeë kinderontwikkelingsleierskapsberaad in Johannesburg toegespreek. Ramaphosa het gesê daar was vroeër teenkanting om vroeë kinderontwikkeling, oftewel VKO, vanaf die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling na basiese onderwys te skuif. Data toon dat meer as 1,3 miljoen kinders nie deel is van die VKO-programme nie. Ramaphosa sê die transformasie wat tans aan die gang is in die VKO-sektor moes al 30 jaar gelede begin het. Maybe what we should have done, because we had a legacy of Bantu education, is to close all schools maybe for 2 years. A good friend of mine is laughing because she has heard me talk about this. Close all schools for 2 years, take the educators, take them to re-education centers and have them re-educated so that they are ready to now teach the children properly. Mass registration is going to be important. We're setting ourselves a very ambitious target of registering 10,000 ECD centers by the end of the year, and we want to expand that so that we can make sure that they are all operating from the same standard. Rolspelers meen daar is egter nog baie struikelblokke wat oorbrug moet word.
We are supporting over 2.1 million children, 12,000 practitioners. So the challenge that we have in the practitioners is about their salaries, increase the infrastructure. Die departement van basiese onderwys het verlede jaar begin met massaregistrasie van die Bana Pele veldtog en hoop om landwyd ongeveer 10,000 vroeë kinderontwikkelingssentrums te bereik. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na die jongste oor die Jocelyn Smith saak. Ons gaan voort. Teenstrydighede in Kelly Smith se weergawe in die dae na haar dogter Jocelyn se verdwyning het in die rondgaande Wes-Kaapse Hooggeregshof in Saldanha aan die lig gekom. Haar suster, Michaela Daniels, 'n polisiekonstabel verbonde aan die Openbare Orde Polisieeringseenheid in Appington, het onder meer getuig. Kelly Smith, Jacqueline Apollos en Stevino van Ryn staan tereg op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Daniel sê sy was nie dikwels in telefoniese kontak met haar suster nie, want Kelly het gereeld fone en telefoonnommers verander. Op 19 Desember 2023 het Kelly haar egter op Facebook gevra hoe dit gaan. Op 5 Januarie 2024 het Kelly 'n boodskap gestuur om haar ma se nommer te vra. Op 19 Februarie daardie jaar het Jocelyn spoorloos verdwyn. Die 26 Februarie, on the 26th of February, 5 minute voor 1 die middag, 5 minutes before 1 o'clock in the afternoon, het ek vir Kelly gebel op WhatsApp I called Kelly via WhatsApp. en ek het vir haar gevra, Kelly, I asked her, Kelly, waar is Jocelyn? where is Jocelyn? Sy het vir my geantwoord She answered me en gesê, my suster, and said, my sister, my kind is hier in die plakkerskamp. and said, my child is here in the informal settlement. Iemand wil my kind verkoop, Someone wants to sell my child. maar Saldanha is nou te dit. Maar Saldanha is nou te dit. But Saldanha is a hotspot. Maar my kind is hier in die plakkerskamp. But my child is here in the informal settlement. En dit eerlikwaar was haar presiese woorde aan my. And those were precise or actual words towards me, to be my. Volgens Kelly het sy Jocelyn in die sorg van haar kerel gelos, aangesien sy siek gevoel het. Vroeger het 'n voormalige mede-beskuldigde, wat nou staatsgetuie is, Laurentia Lombard, 'n aantal teenstrydighede in haar verklaring en getuienis uitgeklaar. I didn't know about the plan Bhutan Kelly had. I at the later stage overheard or did some eavesdropping about what she and Bhutan decided as to sell the child. But I tried to stop her, but she wouldn't listen to me. As 'n artikel 204 getuie, kan Lombard aan die einde van die verhoor of gevrywaar word of nie. Sy het getuig dat sy sleg voel oor haar betrokkenheid by die saak, dat sy wens die kind leef nog en dat wie ook al vir Jocelyn het, haar moet terugbring. Sy sal na verwagting môre onder kruisondervraging geneem word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Postbank sê meer as 1,5 miljoen ontvangers van maatskaplike toelaas het nog nie oorgeskakel na die nuwe swart kaart nie. Die waarnemende bestuurshoof van SASSA, Themba Matlou, het egter begunstigdes verseker dat hulle uitbetaling sal kry, selfs al het hulle nog nie 'n nuwe kaart nie. Hy het in Pretoria gepraat oor die vordering wat gemaak word met die vervanging van die goue SASSA kaart met swart kaarte. We want to assure beneficiaries that it is in the interest of all of us that post 20th March, everyone will get their money. There won't be any beneficiary who will not receive the payment. This is the commitment we are making as the two entities. Volgens SASSA sal begunstigdes steeds toegelaat word om vir swartkaarte aansoek te doen na die verstryking van die sperdatum op 20 Maart. Die bestuurshoof van Postbank sê meer as 1 miljoen swartkaarte is sedert September uitgereik. Die parlement het onlangs Postbank oor die vingers getik oor sy ondoeltreffende hantering van die proses.
The 20th of March only means one thing. It means that the SASSA yellow gold card or gold card yellow card will no longer be working. We are pleading with all beneficiaries to please not attempt to use this card post the 20th of March to access their grant. Your account number does not change. Your grant will still go into your bank account, but the ability to access this bank account with a yellow card will cease as of the 20th of March. However, the 20th of March does not mean we are stopping to issue cards. Postbank and SASSA, well, in this case, Postbank in particular, will continue to issue cards even post the 20th of March. Die Wêreldbank sê wêreldwyd word daar nie genoeg geld bestee aan kritieke waterinfrastruktuur om watersekerheid te bied nie. Hy het die stelling gemaak by die 14de internasionale waterverenigingskonferensie by die Kaapstadse internasionale konvensiesentrum. Die konferensie word gehou om waterherwinning en hergebruik te bespreek en toekomstige watersekerheid reg oor die wêreld te verseker. Dit is die eerste keer dat Suid-Afrika die konferensie aanbied en het hoop om insigte te bied wat later die maand by die water en sanitasie Indaba ingespan kan word. Currently our raw water supply is approximately in balance with existing demands on a national scale. Although there are various degrees of localized deficits in water supply. Die konferensie fokus op die terugeis en hergebruik van water om die kwessie van waterskaarsheid, klimaatsverandering en versnelde verstedeliking aan te spreek. Our own statistics shows that just for water and sanitation SDGs to be met, there's a gap of close to $180 billion annual. Most governments today are in a fiscally very difficult situation. Their capacity to find additional resources to invest is quite limited. Die Waternavorsingsraad wil ook die gebruik van tegnologie in die hergebruik van water bevorder. We are not looking you to say, go and get a new system. Get into consultation with developers around. There is an investment that needs to happen. Here are technologies that are available and here how do we work together. Die stad Kaapstad het reeds 'n waterhergebruik aanleg. As a municipality, we're preparing ourselves to bring online almost 70 million litres of new water from the water reuse plant, which could be upscaled to about 100 million litres. The department has established a knowledge base where some of the experts who were involved in Cape Town when we were, for instance, dealing with Day Zero, some of the technologies they are using. We are looking at City of Joburg, which is crucial. There's challenges happening in Gauteng. So we established a platform where we are strategically monitoring issues of the new uptake of technology, water reuse, programs that the city is basically implementing. Die konferensie duur tot donderdag. Die Departement van Water en Sanitasie het 'n eie soortige inisiatief van stapel gestuur om die indringer uitheemse waterplant Salvinia minima in die Hartbeespoortdam in Noordwes te bekamp. 'n Insek wat van Suid-Amerika ingevoer is in die dam vrygestel om die plant te vreet. Die waterplant blokkeer sonlig en laat visse vrek weens 'n gebrek aan suurstof. Hierdie innoverende benadering is die resultaat van 'n samewerkingspoging tussen die Nasionale Navorsingsstigting en die Rhodes Universiteit. Die Hartbeespoortdam genereer jaarliks meer as R6 miljoen in toerisme-inkomste vir die Noordwes provinsie. Ons kry onsself in 'n posisie waarin daar's visse wat doodgaan hier in Harties. Men sal onthou in Januarie was daar visse wat doodgegaan het omdat die waterhysens so groot was in daai dam en dan dit beteken die oxygen wat nie daar was nie het gemaak dat die visse moet doodgaan. So as die departement van water en sanitasie vind ons selfs in 'n proses waarin ons moet miljoene rand spandeer om seker te maak dat ons rehabiliteer die dam. These weevils can only feed on the plant that you see behind me. So their entire life cycle, they lay eggs on this plant, they feed on this plant, they die on this plant, and if this plant dies, they will die as well. So they will not go and attack any ornamental plants, they won't attack
crop plants, they won't attack any other aquatic plants because their life cycle is very constrained by the plant that they're specific to. Dit is een van 2 benaderings om van die indringer plantprobleem by die Hartbeespoortdam, ook bekend as Harties, te pak. Tweedens fokus Magalies Water daarop om fisies die indringerplante uit die dam te verwyder. Volgens Setlogolo kan die besoedeling van die dam toegeskryf word aan wanbestuur van hulpbronne deur munisipaliteite hoër op met die stroom. Ons stuur notices en directives van munisipaliteite om seker te maak dat hulle infrastruktuur kan seker maak dat dit wat uitgaan in daai wastewater treatment works is effluent wat korrek is, wat reg is en wat nie vir ons damme en ons riviere gaan pollute. Kenners voorspel beduidende verbeterings in die ekosisteem van die Hartbeespoortdam binne die volgende 24 maande danksy die voortgesette indringende plantbeheerprojek. 'n Groep studente aan die Solplaatjie Universiteit het stil hulle merk gemaak deur top eerbewyse te verwerf in die gesogte French Entrepreneurship Development in Higher AI and Blue Tech Incubation Program. Hul projek Gaia Nova maak gebruik van kunsmatige intelligensie om omgewings- en sosio-ekonomiese uitdagings die hoof te bied. Die gevolge van klimaatsverandering kan reeds gevoel word met vloede en langdurige droogtes wat meer algemeen word. En die wêreld se rommelprobleem is $1 triljoen kopseer vir regerings wêreldwyd. Hierdie studente gebruik die krag van kunsmatige intelligensie om sin te maak van die chaos. What we have done is we've leveraged the power of AI by integrating it into the Canova platform. The Canova platform goes far and beyond as to offering 25 journeys in total, which goes from social problems that people are facing, environmental issues. If you would know that in the globe today, we are facing a global challenge of waste management, and it's costing the global economy about $25 trillion. And that is what we are tackling as Gaia Nova. Het was baie moeilik, want daar was party van die tegnologies wat ons nie van baie weet nie. So dit was moeilik en daar was baie wat ons moet oplees, baie navorsing wat ons moet doen. Die potensiaal van dit het 'n baie groot potensiaal, want baie van die wêreld se probleme kan verbeter word met die platform wat ons het. Hul projek kry 'n internasionale kopknak in die vorm van die Franse EDHE, kunsmatige intelligensie en Blue Tech inkubasieprogram. Hulle sal deelneem aan 'n 6 maande inkubasieprogram wat daarop gemik is om hulle vaardighede op te skerp. A new world that's been opened because we're going to do the 6-month incubation period, which will help us, and then we can also share our knowledge to the rest of the students, because it's so important that in the Northern Cape we show the kids here that it's not just a dry desert. We can do more. Die studente gaan poog om hulle tegnologiese uitvindings in die volgende paar maande te verfyn en om befondsers te vind. Hulle hoop dat regerings en ander agentskappe uiteindelik die platform sal gebruik om die mensdom se lot te verbeter. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. En dis waar die Afrikaanse redaksie groet vir vanaand. 'n Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Kom ons kyk nou na ons weer vooruitsigte vir vandag en môre.
Vir vannag sien ons, daar is 'n 60% kans vir reën wat strek vanaf die noordoostelike dele, Vrystaat tot en met dele van die Noord-Kaap. Andersins 'n 30% kans vir reën in die res van die land, met dan mooi weer langs die Weskus. Vir môre, miskolle word verwag in die noordoostelike dele van die land, 'n 60% kans vir reën in KwaZulu-Natal en dan sien ons ook baie mooi weer in die Wes-Kaap. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Mpumalanga en dan ook in dele van KwaZulu-Natal en dan in dele van die Noord-Kaap. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in 'n klein gedeelte van die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Enkele buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit 14-22 en dan Vereniging het 'n maksimum van 23. Ons volgende provinsie is Limpopo, nat in die provinsie, Phalaborwa 19-29, Lephalale 17-28 en dan Messina het 'n maksimum van 29. Mpumalanga, Mashishing 12-20, Secunda en Standerton albei 13-21. In KwaZulu-Natal, enkele buie en donderbuie, Richards Bay 18-26, Kokstad 29 en dan Pietermaritzburg 15-24. In die Oos-Kaap koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie, Graaff-Reinet 14-28 en dan Mthatha 14-23. In die Wes-Kaap sonnig en warm in Kaapstad met 'n maksimum van 32, Woester 'n maksimum van 36 en dan Beaufort Wes 15-30. In die Noord-Kaap, Kroeman 15-24 en dan Kimberley en De Aar albei 17-27. Verspreide buie en donderbuie in Vrystaat, Sasolburg 13-24, Bloemfontein 'n maksimum van 26 en dan Bethlehem 12-23. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 15-25 en dan Ottosdal en Lichtenburg albei 14-24. Dit is dan al van my. En die weerdiens, 'n rustige aand verder.